Dostlar, bugün 2017 yılının 2. yanvarı. Hem de bugünden men özümden video bloguna başlayacağım. Kendine. Her şey. Bu benim mıyık muskar vakitte kiygen eyber. O ne? Evi, sin огонь. Ona. Деньги. Это что за проблема, банана? Пока минем рэп-шоу, это только с минем банана. Nihayet biz o'zimizning video blogini boshlab jiberamiz. Pendilga büyük zo'r rahmat aytasimiz kela. Mana shunlarga bizni qistagani uchun. Ana, seni qanday deb takshirib yaraymi? Yo'q, meni yaraydi. Уже zo'r kishilar bo'lgash. Nefteliklardakidan. Biz тоже оператор bo'lib Operator ishlaganda bo'lganda. Neftenikda. Mansı вроде бы oldimda не подошел, на рапикиде. Mansı boys benim Boys. bu yok mansı boys tugay namsı boys. Mana bu boys. Bu benim mıyık muskar vaqtda kiygan eyber. No barliq naşı twitterlardan men o'zimga shuni Eng sayladim. shiri, eng mashhuri. Benim obraz avul yigiti. Доброе утро. Аллар. Выспались? Йоколар туйды? Лёш. Гузалим. Ты как всегда прекрасно. Бурамда әллә ни буран да юк. Бәлки монда шәһәрдә генә шундый обстановка. Инде авылга баргач онда барысын да күрербез. Әле бит бүген төне буе буран булды, белмим. Авылга кирип булыр микән, юлларын ачканнар микән, юк микән. Сәяхәтне башлыйбыз. Бик кызык башлыйбыз. Надо подкачаться, надо подкачаться. Тут тролли güzelim. Bizni saat 5, saat 8'de kütüler idi, kadar 9'uncu gitti. Sonra kalabız. Но ничего страшного. Birinde korkunuş yok. Ölgürümüz. Ауылға келіп жеттік, Аллаға шүкір. Фунтик, молодец, мында Фунтик. Ірі. Охранник. Вот это кадр. Шыққан тұттың ма әлі? Прикинь, қомық тұтқан бұл. Бар. Қора қойып кірі. Так прикольно. Знаешь что? Я снял Фунтикның домигында пси балалары яши. Прикольно, как так, да? Ауылша обстановочка мында. Сенің той күлмәгің ме? Сүзләрін ятладың ма? Әдірек маташтырдым инде түні бойына. Ертен тұрғаштым да. Evimi alıp kaçtı. Yeme. 1, 2, 3.
Hazır biz ilmin açtı bir epizod babay bilen biz ikimiz kuruktuk evinin kirgeninden. Нормально клип çıktı mı kan? Это тагын bir kod. 1-2-3 degan gap. Просто съезжу потом, спокойно расслабься, балой расслабься. 1-2-3 degan gap qo'rqamiz, değil mi? Menga qaraysan, menga qara. 1-2-3. Mında oldu обстановка. Bitta motor ko'rsangiz mında jilsizgina motorgina qor yowa. Hem de bugünkü bizden plan düşürü ideydi. Ben hazır uylap turam. Mınday momentni uramda düşürge kerek. Hazır endi bizden uramdağı bulan epizodni da düşürge kerek. Bilmiyorum ulgurubuz mikan, yo'q mikan, chunki saat 3'te уже qorong'i tusha. Shunga ko'ra hozir saat 12 bizden bar 3 saat zapasda. Har tezgina oshibizda, shundan so'ng balki uramga da chiqib tushiribmiz hali. Motor bit. Mini yoğurgamız işte. Думаешь, какой выберешь? Этот или этот? Этот? Это тут мило, конечно. Но мы смело, верно идем в правильном направлении. Omur bilan все tamamlaybizmi? Mana qorong'ida tushdi. Hozir kechki soat 5. Aytasim kela kuni bo'yi pish yonib tura. Bunda bizning svetовой приборлар yonib tura. Ida kislorod, Big S, kishi Big Kub и Big Balakay shunga ko'ra azrakkina bizni yuqoga da tortamdan endidir. Kuni bo'yi endidir organ sostoyinda balki yuqoda to'ymagandir. No, baribir da mana bu Avermanda kislorod yo'qlikdan azrakkina bizni plюшит deyirga mumkin. Hozir endi bir necha minutdan go'zalim pishgan ipini kiritashakmi, solashakmi, nechik deylar endi uni. Pishgan. Ayy. Ipini qo'ya. Ну, bizning bobay boyevой, bobay. Nece qallab, sen kuni bo'yi organ so'ndin endi sen bizdan. Yo'qmi? No, aytaylik, mana senga bu tushiruv protsessi xushiymi, og'irmi, necha kerak? İşlegiz, yaşagiz, aşağıdır. Böyle çok. İstenlik bilen, iyirlik bilen. Коротко, Hazır, лаконично. bana Bütünüsü de orada. ne de o? Pişke. Только мин. Әлі бодрый. Смотри, вот это надо снять. Вот когда вот так делают. Это снимем. Взяли, может быть, это сделаем. Xeyirli hörmətli dostlar. Mende kişi bizden planlaştırgan eyverlerini düşürüp bitire olmadı. Çünkü bizden büyük arttı bilmem nerseden. Turtum ikan bu tüge kişiye söylegenden kislorod bulmagandır belki. Bugün erten saat 7'den oturup yigitlerini aşatıp, işertip, hadirin saat 8'de biz avludalara tiyiş. Bugün biz bütün eyverini düşürüp bitirge tiyiş bileyim. Ölgürü bizim yok mu? Задача düşürüp bitirge. Nerse bulsa da düşürüp bitirge. Şuna göre Olga biz buldurarız. Olga kelip jettik. Biz bunda kelgende korlarını kıraganlar bunda malatsi. Babay boyevой. Aşılan babay. Usulmuş böyle.
Bu meni просто tanımadı endi şuňa gana. Men kirgenge aşamady endi maňa, evet. Onu. Abi. Sin огонь. Мен утым белән күптәне мәчеткән кеше. Хәзер сейчас. Akırın kulun alaga kurmasın. Buldu. Булдымы? Buldu. Mına bir tümenim kalar. Hey, yorğanı sıkpat. Salavatqa qalmaydı әле. Oldur indi. Mine hırbe dostlar otni jiktik. Azrak gına salam atıp üstüne pakırval atabız da hem indi kitemiz avul buylap. Güzelemle nişik oturturuz miken? Tuğunu bilen nerse bular miken? Ama Tanzil'e pofik güzellik tuğuna nerse bulan. Amin güzellik tuğunu için bir şılam. Bu tigi boşuna don itirip vermesin. Yana boşuna kameraga bera görmesin. Bu ve çıtırkı. Bu prет. Çıka. Leyla молодец. Güzelim gittik. Na лошадке. Hazır otla yürüyecekmiz. Rahatlanıp. Ha, git ondan. İşini yap güzelim. İşini yap. Puntik. Puntik. Bana işitli bikler geldi gel. Biklerdik Zeybel. Yarım. Gittik. Bismillahirrahmanirrahim. Ничек утрга? Ортка? А не перевернет? Sen bilin. Beni Bayağı olgat için. опасно bile. Apasın tabii. Nормально gene. Даже не вижу, что это Bastın yiyeyim mi? Ürettirdim. Over'ın da mı? Hayır, bugün de oldu. Просто bir şey pardon. Geçirmesin. Давай, Ира. Olayına tamam mı? Senin от Тиртырга водительское удостоверение var mı ki? Evet. Высший. A plus. Высший. Hazır. Кырмык булай түгелме? Hazır düşüre başlıyoruz повествованиені. Otta bara jırlı rahatlanıp buna abi bilen baba yaşaklarını ispatlayıp ha? Нормально же? Так, biz güzelim biraz значит biz так что ли садимся, да? Дайте приготовил. Мы друг на друга смотрим, да? Денджи, это что собери банана. По каминам рэпушам, это тоже с мином банана. Это споем. Денджи. Давай. Денджи, это что собери банана. По каминам рэпушам, это тоже с мином банана. Вот у нас крутой осветитель из Скандинавии. Огрызский штат. Возьмите билет свой. Огрызский штат. Дай свой билет. У меня билет на балет, на трамвай билета нет. Мына хөрмәтле дуслар, соңгы эпизодны төшереп бетердек. Хәзер инде шул тагын бер бик приятный эпизод кына калды. Ул да булса бәлеш чыгару. Пиштән. Менә аны хәзер гүзәлем чыгарачак. Пиштән чыгарабызмы, или ничек? Пиш. Piş, tügülün de piş. Piş.
Pish. Pish. Менә кара, белгән кеше ничек Pişme bulan ne? pish? Сездә пишме? Bizde piş. Бездә дә пиш. А буларда пиш. Пич. Идите в свой пиш. Biz özümüzden piş bilen bulabız. Bizlik burasıları kilse, erkekler kilsinler. Ceykin özel milyarlar. Yol takır, saban tuğa gitsinler. Geri göz yılışıp, İyi. bir karşı alırız, ipi bir de şey bulur. Bir kumullu bulavur. Şu. Bana bu yılda ben şunu alıp vardı, kıymağını alıp vardı saman tuyuna pişirip. Менә хәзер дуслар безнең менә настоящий соңгы эпизод булды. Бәлешләр чыгардык, бәлешләрне ачтык, ашадык. Безнең әле операторлар Мына караңгы, мен төшөмбүз. ай күренмиме? Операторларның да ашыслары килә. Без бу клипны Düşürü bitirdi. төшереп бетердек. Һәм инде барыбыз да алкышлыйбыз. Ура! Belki çok iyi. Tabii değilim. Eyden. Koya. Давай, Salih. Минем беренче видео блог tamam. Бүген дә без бик нык эшләдек. Әбиләр, бабайлар бик нык эшләде. Сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сез просто молодцы. Yere rahmet. Сез чын артистлар. Чын артистлар. Хәзер инде без операторларны Казанга кайтарып җибәрәбез. Без инде Азнакайга кайтып рәхәтләнеп ял итәбез. Әлегә тәмле ашы, бәлешләрне ашыйбыз. Һәм инде безнең шушы видеоблог ошагандыр дип ышанып калабыз. Ошаган икән лайк куегыз. Һәм инде безнең каналга язылыгыз.